le tala e whai I matou I tu māloi I whareari e whapea. E ua tamā, mata tamā I lau whanua o le manu Samoa. E whape nā le mata mōwhia o le tai au ni. Ina ua whanga poto a inga ngalua. Suri ma whioi o tala le. Whapea le Ekalesia, pele I Minto nei. E tātou te Molimau wina I a toi sauninga o si o tātou tina whape pere. Ai viria le tua, ua iau mai ana naupu. I le tuisia I saia lima fitu whai puelua e whapea. E ulu atu o ia I a while mungu. Lātou te marolo I o lātou moinu. O I lātou ia o e sa wali maritoni. O le finangalo le atua o le mua e le fuatia. O le tia e lese ua. O le tau e velo I le manilo. Whai mai le maua paulo I le tuisi o Roma su whapa I koe wadu. A whai tātou te ola mo le ri. Pe a whai e oti mo le ri. O le nei, pe ola, pe oti I tātou, o tangata I tātou, le ri lawa. O te whatulau I o tau paia mo o tau mai. Paia whale atua, paia whale amanu, paia whale malo. Le au I o iai. O wai iai lo tatununga, ua tasi lo tātou whanukuna, te tūnua mea nei. O tātou o whanawa le atua. Ai o te rea saina le wasa, a vea lo whatau waa o whailau tusia I Ekalesia, a le tina peleina, e whai mafufonga tau moli, I le susu wai o sunga le whapea I a Pastor Giovanni, ma le whaletua I a Nicolette, tai o toi ina tai, ma le mamago le Ekalesia, e whaleo I nā tuai se matou Molimau I le soifu au auna o le tina, I te tonu ngā ruenga le atua, I Minto nei. Na whaavae le Ekalesia Minto I le tausanga tasi iwa fitu, a o whaia saunina I le whareaonga. Ma o le tina I atoe, o se tasi o I lātou na whatuina le nei Ekalesia. She was one of the founding members of the Minto Samoan SDA Church. I le tele o tausanga na nofo ia I le tina le nofoa o le komiti tūmau. Ona o le avea ai o ia ma taitai o tanga remi. E Alofia ai le taitai o ti a kono tamaitai. Ma tanga ruenga tō reka. Lea o whai moaina nei o le matanga ruenga tina ma tamaitai. O le matanga ruenga le amasapati, ma le matanga ruenga whanau. Sa avea foi o ia ma whailau tusi o Ekalesia. Whailau tusi o matanga ruenga pe o le whatalainga. Komiti o mangmanu, patasi ai ma matanga ruenga. Tina matamata. Ai o le topinga tu pito sa tele I ai le soifua au no tina o le matanga nuna tu. Sa tofia le tina e avea mataitai o lea matanga nuna e si linga mai se furu tausanga. I le tausanga lua ape sulubono na whapena na whamawai ai le tina ma topinga lea. O toe, sa whamatua I tumu I matanga nuna tupu. E o mai lava le amatanga le nei tausanga, ro whaamanu mai pia I komiti atu. E ala I whaamaro si au, ma whautu wanga au pāle songa le leo na lea. O lana masani, pe ama e asaunina, e uma loa o na whawhai loa I tofi. O na sa vali mai le tūlea, le tū whale le iai le lau komiti atu. Ma lana whaamatalanga I whapea. Whapetai mo o tau tiute le nei sapati. Ia whaamanuia le atua. Ia te otu. Po ai le poto mai. A wāre tautua ina na runga le tua. And that's who she was. Very encouraging. She had eyes that saw the good in us. Otue. O se tina o le a whaangalu na tau no ui. E mata ata. E anga maalia fo. E loto alofa ma sosoani so se tasi. E iai mana unu. O se tina e lango sua I so se mitanga ruenga le Ekalesia. I le tausanga le nei,
sa iai pe le lisi o le au faiteu tungana au le Ekalesia. E fiai loa ua le tina i whaangaioina Ekalesia. Mai tau langa ofo, ai mai se whaangaioina a matanga luenga whanau. A whai mata pono tanga komiti tu mau po o pono tanga wha Ekalesia, pono tanga wha pisinisa le Ekalesia. E mana tua o mai toe i ngā pono, o mai e on whapasi e ina Ekalesia. E la ngona po i ana whautuanga e whapea. Se anga tu te popoli, o loso i fua le atua. O toe, o se tina e whinau e whaine me si. O se tina e whinau e whaine me sao mai le tō. O se tina e pele i a gana whanau, ma whanau aran whanau. Ai mai se na Ekalesia. A whai, nisi taimi, a whai repoti o tanga duenga. A misi mai se vaenga i se repoti. Ai mai se repoti o tupu. Best believe she will address it. She upheld high standards in protecting the integrity of our finance system here in Minto Samoan Church. She loved this church. She cherished Minto Samoan Church. Lea sa o tau sa ili se upu o le wau mangana i whai ona peso o tai ai o tatula ngona mawhatia i aso whapele. I le tukua whakose i ai o le mawhatanga i le tausanga i te ai tālofa o le maua. Whai maila Molimau a tāwita e tu se salamo tōru whāpai pasumangai whapea. Ua lata mai i owa ie ua roto momoia. Ua ia whaola fo ie roto nuti momoia. Toi, e ui lawa o se whala au e whala tā, ono maliu maliuti. Ua uma o na wha, po whala wha awai manino le whiong pa ia le tu, e iai le wha moi moi tu atu tu umai. Ma pusua ma le whanau, pa ia o a inga wha wauwau, ai maise le tatou mawhatanga le neitaia, o le tala le leile na e sufi ai le tatou la mona mawhatia le so. E le e iai le mautiloanga o le wha moi moi tu atu o le maliu maliuti. Wha maonia tusi o whaalinga e lua tasi wha i koe wha o te whiwha tawini. E solo i sea fo i le atua lo i mata uma o i lato, i o lato mata, e lea i fo i se toioti, po se wha anono. Po se aui, e lea i fo i se toioti kona, a wā uma vai atu mea momi. O sa awhia whina ma roka ana, mai lau Ekalesia i Minto nei, ma i lato o lo au mau i atu nuk mamau, ai mai se fo i ai lato o le mawhai on awai mai le nei asu. Le tina pele i nā moe ki le muia. Se i tātou toi au lia le tai au a enga i nuku a wholwhala. Ia whamanuia mai le atua i le tātou maputanga i le nei aso, a o tātou whaamanatuina, le soifuanga, ma le taraanga, o si o tātou tina whapepuleina, ia Toeolesasa, Togipau, Alofia. Whapetai mo kami. Malletina pelle, Iesu et
Oh,